Terezeni açıp koyulaçay. Terezeni açıp koyulaç bir öngör. Ay, ne oldu? Kimdir bir ocaktan bir koyulaç ya. Yaman ses kapatır. Terezeni açıp koyulaç ya. Terezeni açıp koyulaç. Su ver geleç. Kimde su var? Kimde su var? Ay. Şöyle içelim. Leptir berikçe. Ece hoşumuncu kanday sesip jatasın. Rahmat aylanayın. Жақсы болып қалдым, рахмат. Бұл қырғыз тілін қайықтан үйрен алғансыңар ya. Ece hoşumu da oku bu Ece. Қайдан келдіңер? India'dan Ece. Жақсы, жақсы. El Aralik Medicina Fakültetinde 4. kursunda okuyorum. Жақсы aylanайын. Рахмат, чоң рахмат, разымын. Сілерге дағы, сілерді оқытқан мұғаліміңерге дағы, ошмының мұғалімдеріне дағы разымын aylanайын. Рахмат, чоң. Kırgızstan koz mamleket. Çet elden kelgen. Arbir jaran Kırgızstan'dan jaratılışına suktanat. Eli mıymandos. Biz çet eldeki studentler Oş şarındagı Oşmunun El Aralık Medicina Fakültetinde bilim alabız. El Aralık Medicina Fakültetinin Sosyaldık Humanitarlık Disiplinler Kafedrası tüptülgünden beri köptөгөн iyigeliklerdi. Bağındırıp gele jatat. Kafedradagı oku usulluk ilimi, tarbiyalıq işlerdi yetişkendiklerinin arkasında entelektüellik dengeli jogoru, güçlü, yüzdörü jarık okutucular turat. Sosyaldık Humanitarlık Disiplinler Kafedrası tarafından uyuşturulgan. Kırgızstan'dagı birinci üniversiteler aralık olimpiyadada bizden studentler en jogorku көрсөткүчтүктөргө жетишишти. Бул да болсо kafedradagı okutuculardan talık bagan emgegi, bergen bilim tarbiyasının özürü, mehneti. Ооруканада бейтап менен дарыгердин ортосундагы маекке керектелүүчү сөздөрдү үйрөнгөнбүз. Дарыгер менен бейтаптын маегин практика жүзүндө көрсөтүп беришет, көңүл бургулар. Сен бейтапка эмне деп кайрыласың? Саламатсызбы? Den soluğunuz kanday? Kandasız? Yaşıyor. Бүгін жақсы демалдым, жақсы жаттым. Азын башым бұрып тұрады. Келеңгіз текшілеп көрелі. Саламатта қалыңыз, жақсы болып кетеңіз. Bizge tecrübalı okutucular, profesörler bilim jana tarbiya berişet. Könümdük jaşobuzdagı arkanday kırdaldardı okugan sabak tarabızdın Kırgız tili, Orus tilinin jardamı köp deyit. Jergülüktü elmenin barlaşabız, soda kılabız. Кто хочет ответить на следующий вопрос? На базаре как мы будем обращаться к продавцу? Можно. Да, Я хочу купить 2 лимона и 1 килограмм картошки. Молодец. Здравствуйте, добрый день. Что желаете? Я очень люблю красные яблоки. Давайте возьмем красные яблоки. Хорошо. Сколько стоят ваши яблоки? У нас очень богатый ассортимент яблок. Есть красный джаннатан, есть золотой грин, есть алабука. Они все местные. Это 190, этот 120, тот 150 сомов. Какой желаете? Вы не уступите? Ну, конечно. Сколько возьмете? Дайте нам килограмм красный яблок и 2 килограмма бананов. Все, сейчас дам. Пожалуйста. Вот вам красные яблоки. Давай. Да. Все, выйди. Все.
и бананы, да? Банана. 2 килограмма банана. Ладно. Вот, парни, пожалуйста. Вот килограмм красных яблок. И спасибо. Еще. До свидания. Вы очень добрый человек. Спасибо. Я очень вам благодарна. What is the meaning of the word thorax? Okay, so for example, cardiogramma, encephalogramma, angiogramma. It is not here, it is not here, but Kırgızstandagi universitetler arasında kelgili Kırgızça ırdaýly attуу festivallar uyuşturulup anda bizdin talantlı studentlerimiz öz öňörülük mykty deňgeýelde atkırışıp aldyňky orundagy eý boluşdy. Mına dostlar, Kırgızstandın Oş şahrında yaşap, Oşmuda okup medisinalyk bilim alu menen birge Kırgız elinin qada saltyn, madaniyatyn, taryhyn öýrendik. This national dress, women. Oştu yaşap, oşmuda okuganama semih tanım.